Omukaruru ako kuronda barakwata bendera y'ekibiina kya NRM aha ntebe y'omunyishengyero akatirwe 2017 bw'okuwa mushanju omwaka ogu omu disitulikiti ya Rubirizi. Akakiiko akarikukora akaruru ka NRM kakarangirira Honorable Cadet Benjamin Buturo nko wasingwire akaruru aka aha bwishaza erya Bunyaruguru n'Obururu omutwaro gumwe na kanana 20 arikusinga mukuru we David Tugume Katorebe owabira n'Obururu 1091 na Honorable Twesigye John Ntamuhira owabira Obururu 991. Ababiri abasingirwe bakahakanisa ebyarangirirwe nuko kwirukangira omukakiiko k'ebiragiro aka NRM. Mukuru wanje David hamwe na MP Ntamuhira bakantabarize munyowe nkibo Bururu kana amazuma garwo tukabusinga omumani irizo bo mu tribunal bantu bagezeho kumanya gono mazuma Oburu tukabukwata mu bakwe kwasengo Obururu declaration forms kazo ro stamp ya RDC kandi obaru kubujurize ngo tukasitamo mu rukiko nkabakande sibona barubirizi twikirizane ngo declaration forms RDC stamp kandi ariho na video mukuru wanje David na n'omwami Ntamuhira bakupaka ezo forms zenyine zo stamp nyowe Katwese John nkani ntekamo kwe mu Rwanda kurugiro karo kubakatira kandi kakareta Honorable Cadet yasinga kuvuga icyo kubanza ishungure twareba ibintu byabireho omukuru nakuru kutera karuru Obururu kutandika shayina necweka shayina myanyimu waza amyaro kuriya zakashakara abantu abayemba leta bakiyaza kashenyi kaina handi hona ako yitse kwa matugamba kuza kutera bachika polling station emwe batushanga seru mwecheza kutera shayina bagaraka bashomba abantu babatwara handi kandi security erukureba ho omwishaza Elia Katerra naho ahikuru na churumuna barkwesimba hamwe Honorable Hatwib Akatoto akihayo Bururu kanana rushanju 35 kandi we Muhammad Katoto owarangirirwe yihayo Obururu 928 bit Hatwib Katoto yahakansiza kimwe ebyarangirirwe so turaza kuzeyo tusitame turebe kitwakora kukanyo nandagira ngo president akijira taho mushonga zitu akwa president esi Katerera na Rubirizi ne yeye akijira zitaha mu bucari kare abuze kirya ground ako mutora basa kwiba abantu kandi ukabepakiraho omugandi nkaga akashonshoreke k'ebiragiro omuri NRM kashobora zimwe ahashongeze bari kugenderaho babana bashazamu omuntu wasingire ningo kurangirira okugarukamo akaruru omumaja ezibariyo nubahorera ezarugire omukaruka NRM akahwire imisango cyagena maso okulirwa ngabwe muraba akakiiko kakora ku bulinaku ne ku Lwomukaga ne ku Sande era tusimanyo abantu bafe bonna abasobodde okujja okuwoza emisango gyabwe kandi bo abatwireye emishango yabo borekere bimwe ahabishobyo ebyakozerwe omukaruru no kubarukwenda tribunal ebayambe numumanya ngo ebicweke bingi abanyakajara tabaragizire mugisha kutera karuru abamwe bakabatera abingi ba agents bitu babiha omu register abingi bababinga ayibashemiye kubana batera akaruru kwate bishani nje kandi na engineer Karisa no yabaye nabantu benkabo twahenshonga zito mbahandike kandi ezindi twazongeraho mu rurimi ko nkankirebuka twine nshonga zikire munonga kandi zigumira munonga abwe byabiro mu karuru okwenda kusitemura okwenda kiba okwenda registers twabyorekaje munonga byagendaje munonga twine amasongo mbero mushanju maze kutushomera ekishikire bo abarangirirwe nk'abasinguzi bahamya abantu babo ngo businguzi bakibwine nango mu rubuhweji yona umuri yankore nitwe banta baronzira karuru turahamwe turyabe twena campaigning hamwe tine incident nemwe na ristine cyabireho ecyabase kugira ngo hino umuntu yatinatinise abantu abakutira karuru nangwa no bakataho na hati ningaruka nimbasinga hati ekizubwe kibireho ni njangwe na RM tribunal bireshemerere kukombininga file zone ekazireta omurundugumu petitions ekazireta abuko hariyo eya umwami Rukari hariyo y'umwami Tusime hariyo ne y'umwami Kato kandi ubona bahaba biromo umwami Rukari niwe yabire number 2 umwami Tusime akaba number 3 umwami Kato akaba number 4 mbwe hati wabo bona nkabiba
akakiiko kariyo nikatebeekanisa kutandika kuhayo enchwamu y'emanja ezihurirwe okutandika n'orwakabiri orw'esabiiti erikwisha. Gashakwa Onesimus Ndyanabo na Jimmy Muhumuza.